Kalau ikut, kumki kemarin ba, kita klaim bah, kita laju perkhidmatan ya kariboy federation hak tu kapor, mentangi don, hang ni hak ba ngin kesan, met berbensim nak benta, kajipun klaim ya kariboy darbar, kajikwa ajongi. Kariboy darbar kaba jusakriya ke imlang salang nadu usnam khat khandai spa andri pusan, ka balakenjo menta syaka san puhnyo usnam. Kandang klan susu hadin ke jing penyeso ki khatwengut girang ba Nongyalam na Riboy district ki balong ki Nongyalam barim ke Riboy Youth Federation RBYF ki ba kenthop yeu ba FM Maupnyang ba di Suleng ba M Lingdo ba PM Namsau ba R Kela ba di Rentathiang ba CGR Singkli ba K Shela ba F Jalong ba di Kharkrang ba du ba R Mayong. Layo jing pensya ni Nongyalam ke Riboy Darbar bala kenthop bikite ki Nongyalam barim bat bala syong that jangka RBYF namar ke Riboy Darbar ka dika kemi ya ka RBYF ka bala suit la shore ki seng ki samla RBYF hakisnam khat khandai spa nyau pho khandai la priang sngau bahai kite ki kharwengot do ba RB Shadap president rengkat ka jing sakhilang ki weipat ki Nongyalam ke Riboy Darbar bat ka jing senran lang ki dekhot ka RBYF ha ka jingalang ka bala long hanong thmai sning ha ka lai phau tarik ujeliu President kumjur ki members we don kat hakane ka liang ya pigi electronic media nokok kubor ni kene de kasih ka ba dokumen sikede ha ka ba khatwengut na ki member ki barim jong ka Riboy Youth Federation ngila penisok ialah dia bat Kariboy Darbar akan kasih bat ni sungguh sekali ya Kariboy Darbar apa kejalam dari ba RB Shadap bat kila pedang sobhai ni akan kasih bat ka jingrung jongi ban penisok sa Kariboy Darbar kalong bat penklan ya Kariboy Darbar ba mangi barok kan wengut kebadai ki berkemarang ba ang naidan ba Morris ba Phal, kita ba Dor Suleng, kita jong ba Dep, kita jong ba Dilip Kharkrang, Teten, Kharwengut, kumki kemarin ba, kita klaim bah, kita laju perkhidmatan ya Kariboy Federation hak tu kapor, mentangi don, hang ni hak ba ngin kesan, met berbensim nak benta, kajipun klaim ya Kariboy Darbar, kajikwa ajongi ru kalong, bakiwe ru, kinwan ban peneso ialah di. Bat ngin pelong ya kan Kariboy Darbar ba ke jongi Kariboy Darbar ka baklan bat Kariboy Darbar ka don ka bor haka kulishwood namba nilong kitkhot ko pura ka umaga incharge mene ang gabon ya ka constitution ni pas haka juga sini ke bang scam ya binong kitkam ka constitution ni scam binong kitkam nila ada propose ni scam lang haka juga sini kini nilalong binong kitkam itu khot yung ka kat bangin patrum ya membership itu yang ni gadon ke kedau baru itu khot yung Kariboy Darbar itu yang gadon long ba ko kiriu don buram jong ka Riboy district jongi iba penyeso yala de sya ka Riboy Darbar hakisnem ge ba mensua ngim jule ya kane ka rukom ndai kane ka de ka jing sedang jongi nomor kini kiri orang ba kidai ki ex-president jong ka RBYF, kidai ki ex-nongkitkam jong ka RBYF, bat kiwe ki riu dan buram, ki bala penyesok bat ngi mentakas ngi, hadin bagi yoi, bakal Riboy Darbar ka donkam, benang penklan syu ya ki terpeng ki jong ka. Ngila persyang menteri hapo kini kisnam, ki don sisya ke jing hiar ke jing kiu, ngimla ban len kata ngi pla kmat jong pi, hendrei hapo kini kisnam. Ngila persyang katok kene ki kam ki bangila peni bar kini ki lok samla rangba ki kwa banyanang penklan susu bar kene ke jingwan jongki hakane kesngi kalong sisa ka bor ya kari Riboy Darbar ka sistem ka bangila aki snem ki bamenswa ngi wer ngi khot kat ki bawan hende menta nang nei sakmat ngi da don da ki membership form ki bangida room da jinglong member mangi baro ki ba larim ru ngin hap bandrung kumkit khot siya kane ka Darbar lang baki form ngidon ka arkerdan ki active member bat ki associate member te kum kalong menta nang ne sakmat ngin sedang no ya kane ka enrollment drive ya lagi khot jong ka Riboy Darbar nadu kinong kitkam ki badan menta
but ya kiwe ru shwa ban kut kane ka snem but haka next time ki nong kit kam ki nong trei jong ri boy darbar ki dei ban long tang ki bala long kit khot bapura ki bala rung long ba ka pom